حي أنت للعينين ضي أنت عند Yang mulai buka keping balut mangem no mau keping beli 5.000 naik dapat kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. dekat lah soal aku memang dekat aku nulis kode orang kira nu aku kelas kendala memang buka puasa oh kan cukup nih sahur bang ini bukan yang kone ya ngam jam 3 ngam harus nyesel ingat aku sebenarnya tapi impan emang orang keke kamu oh begini Ora aku kepeng ko rin nilod 5,000 na kecah maksud itu tambah iko na itu asal kita toko may mga base lamang kita Tapi yung pengkuan na kecil 20 na kecil. ora gari kawan na pego jalan kami to kolegan minum tala iti asa minum tebus sama nahan imang hara ba paingot tendang na Yan mohon dana. Kenapa kaya bingin? oh gimana lagi kulah hilbedo Lanjut.
Wah, bukan sampai anak. Dekat nak kau. Ano mo, abay sila eh. Ako na si Sagap. Balik mo kita bisapo. May naman kita bersama. Jok. Puasa mo kan? Ya puasa mo sa suko deh. Berapa? Berapa kau nak mo ni? Kau nak pun jelas. Kau nak ambil. Walang puasa. Kuya kita jam gula ko membuka. Kaya ito ay bukan ten. Adik ko mo gade. Kita tangan dulu. Oh, kamu to. Lambat mo. Lambat aku tok mo ko. Oh, di ba. Wala ko kay papun ni bangko papun. Kung Kuya, kamala kuya no. papun. Kaya ba kaya. Ano pa season? Itu shop ibisen. Shop ibisen. Season, sabah na. Wala. Ya, ini untuk kan puasa kami na ni. Bukan. Ribut na. Ulang bako na. Na ulang. Mengkare ke dia. Mengkare ke. Ni buat nak PC kami. Ini rasa sebenarnya ni sudah sen. Kami dah sandai. Rasa. Datang kami ke orang. Ini sudah kami melapor ke kami. Ke puasa apa udah? Puasa. Lalu bukan kami. Kena dah ke. Sudah saya pun sebut ke. Orang malah bukan kaya lalu buka kaya macam kaya. Akan namin kayo bisa gerakan. Ya. Akan namin kayo ulang na sekali na Orang apa tak bergerak. buka. No? Jadi. Masing-masing kayo. Tapi onda kita sudah dia mikir gini. Ya. Makasih ya. Ulang Mana na kayo. dah? Sekali ulang na kayo begira. Kau dah. Tabang no kami ben. Kau dah. Ako pa sa amin. Ako may dengakin. Oh, lanjut.